Inaweketa kirato kingi. Inaweketa kirato kia baki. Etora idare toika irato. Na ntio kiona akina. Ogotenda kirio ndaringire murashiningwa. Kwa kugande nando notageta runguru atanda ogwe. Itagira kunde. Ato bangana nyomba je kenda kirato kiomba kurira aja ojo. Ogeta ke uskuru. Kemwe. Ari. Kora karire atia, ogwanda kurire atia. O maskuru okadidi atia. Okejaga okangura irato bwega ogakarangi rukire okaruma kojokia ogekira ogata skuru ora totesumburana kirato kiu kidambite ogwanta gate urana akiri yako ne mwana munyi teu igatindiri wene tema ketojokia tona wekire sporti wete skuru nkeminchore dena ngakingeta skuru a sporti amporo tigomba menga gokadidi atia okera wekira wete skuru okeza odendo gochwira mbio kirato ndaike mwende kago cherero skuru wao tegoria mogandi njwaya no gocegara akiri eja toka ya otelega turo esa ndakemwe mpumanyima daisibirere ngakinyambere yaku mweze nokuigwa ekira irato biu ndakemwe lete mbagi nkeminchoria obati kora wewe mamara wetetana njokeria we mamato wetetana shukuru nutemwe ekira irato ndakemwe kau tiga mbagi kankuonia Igual Saiko kavangi kagetorea. Watu kanga. Tararan kundetaka sai. Kavangi jakoka ile mesene zako naye ukaendelea kuruga sayo. Nikuona ngekuongera mshahara by 300%. Ukale mzuri kabisa. Santi. Kadang aku nak gitu, bigo manda mage kita smoky. Yes, ndetra ke ugeto smoky. Alafu nkara. Inga kakara ka uko karikire ukrenyo more. Kakaya mono alafu gatsoke. Kedora mbije nuje kuruga. Alafu ndetra ke baba. Bigo mdosi yageta ke baba. Yes.
Tuambie. Niki utireta Dubai? Ambote. Mbiona ati antikuelewa. Mbera ni leti. We, imbia na nawe. Antu bora nya bate serious nawe. Utagwa? Ni ntona antu bangi. Bate serious nya nini? Okay. Imagine bera mtu akwira wewe tarongo gaite ngogichwa pusi. Ngogi kali. Ai, Antu apa yamba? Ndore kana. Daktari mzima? Ume wewe tarongo gaite ngogichwa ndore kana. Ndio wako dini daktari, ndore kana. Tija dai wako mayani. Daktari mzima? Imagine bwana. Bado kiri yangu itakuta stage yana ndio wewe. By the way kuna customer? Customer peku. Customer peku ngogeku. Nyala yangu kira naenda chokera. Ando no choko ndikaria na atia. Ari ntimba gwita ngogichwa pusi bwana. Chowa choka yegita riu ratene. Ukiona ndio wigo kwanga atikoigwa mtu anga agutendwa kana akuragwa kana ugaita ngugi nyoko ingi mono bali tarongo na mtu akora wa bwana ndaregera ngugi chaone tumbana ngugita yu ndete kwira ate kwe ali bai karenya bai ndingaira bwana kinya message yako ai bai kara bwana tumire tenya message nyingi mono nya message tumire te message ta kwira daga nya message bai na message bwana tumire tenya message nyingi mono inya kwanza kwenda ochenjera nini tumbo ka thimwe. Halo. Dogo. Kwe customer nya umbita uko amkwithira to arangie. Okay. Dia mukinyange mjatu. Bwana naona customer usikumire bwana mbona noga kure bwana. Ambe twalie.
Amen. Amen. Umuthi nawe murekio driving? Driving ni ntamenya buru lakini no ng'ang'ene. Umuthi ni ura drive? Naru ante kuitithia au mante twairi. Na niki ogoke no gowe? Nije imbi? Rai to kwario mukuru andu bai murume. Aya, naretere. Ai. Ndo nambira ngirambirire ningira mutwarire airport. Mukona kinyaoni. Kinyaoni ningwa. Oni ntera meki. Utize kwa daktari mando zao ija special chatereka kwa naretire ndi naretire bwega. Nembese kuri ari akenete muno. Na were twara kini burare onto bobo magoto tiga. Na inya ningwa. Ndirege twendinge kita muno kawira. Gutiga andu aria wendete vuba. Kaundu kanini we. Tinto boka igo citaniritie kwaga ungi. Na ni wega we. Enya njeso acitanirie nonto bamenya je tukenda tumba kutherua twana moja Kenya na Kenya. Na niguo na gutire mundu akenirutira uguo ringi. Hello Ana. Habari? Umetembei? Wetu mantu. Ari kan ko di gintu ki buta rebranding. Kena popa ko kita bura ko serve customer boy ka. Winambe kwa ngina ndi ntutumira. Ira nandi ngariera save weje. Sawa. Sawa, karabu ya ka? Kenyo na ate? Oh, sawa. Nandire? Ugo mpenderia tunyanya? Tunyanya. Penderia cia mbeca iumbite nkaruge. Wanani nkatha ingenda muthuri wakwa promote atiraga kuruta wira night shift na kurasama. Tikira nkwire nkatha. Jojo wenda aja karika jaga karau. Utuntu bora ma murungu embere jojo jakombe karito na Jesu. Na ni mani nkatha. Na ni enjoy. Ogo seja oni ayari wambiririe gwikira irato ici ndasa na tumivuto ugatinda ugithie saruni we kinya muguto ntekaira ayari gutumbika kana ugatiga kugura tandukari teno ukathi kugura ndukari icio nene we bikira nkwire nandi ukuga itubu ontobo tumbika uga mwaraci ori kana atitene ugo arontethetie aratutene na utukinyite buru ni ango kwira umange gwakikisha ira gute kintu kiomba kumbathurana ugo na uni uteke kitwathurana togona kanitha ni ugacenjia we no ndukagaruruka na uru ayari na tende kuga kanisa ndarari ma uni mbore ru murungu kanisa ora turakara otize kanisa uyu tureta no tugetaga na tugitana iria ora tukara gutuma ntu jakagaruka au kuthari mote kuga ore ru murungu kana umene bange nuntu utekyo bena kyo utekyo mbikitie murungu ngugiteu na ngori atiriri nkatha Sunday tukaina rwimbo ruriku kwaya ndina vota guthie practice Sunday toine rwimbo rwa tukaina rwimbo rwari rwa kiro rwaruga atiri Joshua Kironga maketia akiuga niye na nyumba yakwa yothe tore tungatagira Ngai wa iguru ona inyuothe mwarega Ngai
wega ndio kinya ore tira kurande siragyo kinya timutembe yosoka ore ndamu ni dai kweria isha yake ntani ne okuwa akure tira akambere ma owen twira chai na kantoka koroma kidogo alafu tukaria sawa hango eteje Otherwise, what's up? Mono. Hello. Ndatera sai na chapati. Sawa dhaichi. Nejete. Sawa sweet. Karambu. Yo, leo fui. Karibu. Karibu. No kufara ya. Ore. Ono teri. No, teri ya unade.